дар ҷодаи илм ва маорифи кишвар воқеан ҳам ҳастанд нафароне ки бо меҳнати содиқона ва қалби саршор аз муҳаббат шогирдони зиёдеро ба камол расонидаву бо анвори хирад ва садоқати касбӣ дар ҷомеа соҳиби мақому мартаба ва обрӯю иззат гардидаанд. аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Гулрӯз Сатторова аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳоест, ки саҳифаҳои рангини рӯзгораш саропо аз анвори хирад буда воқеан ҳам василаи ибрату омӯзиш барои наслҳои ҷавону имрӯзиянд. барномаи навбатии анвори хирад бозгӯи касбият ва шахсияти ин омӯзгори собиқадор ва бонуи фазилатпеша аст, ки айни ҳол ба ҳайси мушовир ва равоншинос дар гимназияи ба номи Асадло Ғуломови шаҳри Душанбе фаъолият мекунад. муҳаббати касби омӯзгорӣ аз давраи наврасӣ барои ман писанд омад. бисёр мехостам ки омӯзгор шавам. устоди аввалини ман падару модарам буданд. барои он ки фаъолиятҳои аввалини падари ман аз омӯзгорӣ ибтидо гирифтааст. хулоса ба ниятҳои некам расидам. имрӯз аз касби интихоб кардам пушаймон нестам. ифтихор ҳам мекунам ки ман омӯзгорам. ҳама дам кӯшиш мекардам агар ки пешаи интихоб кардаи ман касби омӯзгорӣ бошад, омӯзгори асил шавам, дилбохтаи касби худам бошам. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллатамон имом Алӣ Раҳмон дар яке аз гуфтаҳояшон қайд карда буданд ки миллате ки омӯзгори асил надорад ба ягон мартаба расида наметавонад. тӯли чандин сол аст ки бо муаллима Сатторова Гулрӯ Қурбонова кору фаъолият мекунем. муаллима умри дарози худашонро дар ҳамин соҳа сарф карданд барои таълим тарбияи шогирдон ва ҳамчун равоншинос агар гӯем дар муассиса фаъолият доранд ва чӣ мушкилоте ки дар раванди таълим пайдо мешаванд бевосита маълум аст ки соҳаи омӯзгорӣ бо фанни равоншиносӣ хеле алоқамандии зич дорад ва омӯзгоре ки ин фанро надонад дар ин раванди таълим мушкилӣ агар ояд раҳгум мезанад ва намедонад ки чӣ кор кунад. албатта ба он шахсияте дар кор аст ки муроҷиат кунад ва ҳалли ин масъалаҳоро дарёбад. ва мо омӯзгорини ҷавон бевосита ба муаллима Сатторова Гулрӯ Қурбонова муроҷиат мекунем ва дар кадом ҳолате набошанд мо вақте ки муроҷиат мекунем муаллима зуд кори худро якҷониб мемонанд ва аз пай гӯш кардани камбудиҳое ки дар раванди таълим мешаванд мешаванд. ман пайваста кӯшиш мекунам аз адабиётҳои навин истифода кунам. дар суҳбатҳоям барои муайян намудани ҳолатҳои рӯҳию равонӣ ҳар як шогирд, муаллим, ҳамкорро суҳбате дошта бошам ё дарсе дошта бошам ки ба талаботи ҷаҳони муосир ҷавобгӯ бошад. алалхусус ба муаллимони ҷавоне ки имрӯз нав ба остонаи мактаб қадам наҳоданд, ба онҳо маслиҳат медиҳам ҳамеша ба дарсҳояшон иштирок мекунам, то ки дарсҳои онҳо низ ҷолиб бошад, ба хонандагон дастрас бошад. ва шогирди имрӯзаи мо ё ин аст ки ба мутахассиси ҷавони навомада дарсҳояшон ҷолиб бошад. муаллима Сатторова Гулрӯ Қурбонованро ман аз солҳои 2009 با آنها شناس هستم و فعالیت خود را در همین گیمنازیا من وقتی که سر کردم معلمه رهبری همین گیمنازیا بودند و ما سالهای دراز همراه آنها کار کرده استادیم. بسیار معلمه مهربان، دلسوز، غمخواری همه میبرند. آنها اما آموزگاری که نمیخواهد در همین ساحه کار کند او را به همین ساحه دلش را بسیار گرم میکنند و آن را به همین راست راه راست آن را هدایت میکنند و معلمه فعالیت خود را دوام میدهد. مسلم است که هر یک شخصیت بزرگ راه خود را از آرزو و تلاش آغاز میکند. گلرو ستارова از اوان کودکی و پیشه آموزگاری مهری بی اندازه داشت. بعد از ختم مکتب میانه او تحصیل را در دانشگاه ادامه داده با سویه دانش بلند و مسئولیت شناسی به کمال رسید. محض نتیجه کاردانی و زحمت‌دوستیش بود که ابتدای کارش را به حیث مربیه در شهر پنجکین آغاز نموده باشد هم، اما با مرور وقت
то ба вазифаи сарвари мактаб роҳбари литсею гимназия шуда дар пойтахти кишвар фаъолият намуд. фаъолияти аввалини кории ман аз сарважати мактаб оғоз ёфт. ман ки хатмкунандаи мактаби рақами яки ба номи қаҳрамони иттифоқи советӣ иван петрович разини шаҳри панҷакендро хатм кардам. дар ҳамон мактаби хатм кардам, ҳамон сол ба сифати сарважати мактаб таъин шудам. бо амри тақдир соле ки ман мактабро хатм кардам, ба мактаби олӣ наомадам. як сол фаъолияти кориамро ҳамчун сарважати дар ҳамон мактаби хатм кардам оғоз кардам. боз меҳри омӯзгор шудан ба дилам шӯъла заду баъд аз як соли фаъолияти корӣ ман баъд ба мактаби олӣ дохил шуда касби омӯзгориро пеша кардам. вақте ки шахсият ба касби дӯстдоштааш ноил мешавад, албатта ин шикасту рехтҳои зиёд дорад. ман вақте ки нав вориди синфхона мешудам, меҳаросидам аз чӣ оғоз кунам. бо тавсияи устодон, бо тавсияи омӯзгорони варзидаву собиқадор ман пайи омода намудани аёниятҳои зиёд мешудам ки дарсам беаёният нагузарад. вақт аз оне ки ман беаёнияту бетайёрӣ ба дарс ворид мешудам, аз дарси гузаштаи худам қонеъ намешудам. барои он ки ман гумон мекардам ки имрӯз шояд тайёрии ман кофӣ набуд барои гузаронидани як соат дарси хуб. дар раванди таълим вақте ки мушоҳида мекунем, ҳамчун модари ғамхор нисбат ба шогирдон муносибат мекунад. чунки ғамхорӣ агар аз нисбати шогирдон бошад, шогирдам ба шумо ба нигоҳи меҳру муҳаббат назар мекунад. ва ҳамин ғамхориву нигоҳи модарона ва хоксоронаи муаллима дар раванди таълим ман фикр мекунам ҳамчун як муваффақияти ӯ дар ҳамин замони кории муаллима буд. ман шахсан ҳама вақт гуфта наметавонам ки дарси ман ҳама вақт ба муваффақиятҳо ноил буд. не, камбудиҳои зиёдам доштанд. мо ба маслиҳати устодону ба маслиҳати муаллимони собиқадор ниёз доштем ки маслиҳати онҳоро гирам, то ки дарсам назаррасу ба муваффақиятҳо ноил гузарад. имрӯз ман худам ҳамчун як шахси собиқадор дар соҳа тасаввур мекунам ё андешаҳо пеши назар мебиёяд ки ба ҳар ҳол ҳама вақт кӯшиш кардам ки дарсам ҷолиб бошад. мана имрӯз хушбахтона дарсҳои мо бо истифодаи техникаи муосир мегузарад. компютер ҳаст, интернет ҳаст, тахтаҳои электронӣ ҳаст, мегузарад. лекин давраҳое ки мо ба фаъолият оғоз карда будем, аёниятҳои мо дигар ранг дошт. мо хеле техникаи муосир дар он вақтҳо дастрас набуд ки мо аз техникаи муосир истифода барем. буданд лаҳзаҳое ки баъзан магнитофон истифода мебурдем мо дар дарсҳомо барои гузаронидани суҳбатҳои муқаддимавӣ ё ин аст ки суханҳои шоирон, нависандагон. мана ин аз чунин усулҳо истифода карда дарсҳояам мегузарондем. дар ҳамон лаҳзаҳо ҳамон чизҳоям он қадар дастрас набуд. мо кӯшиш мекардем ки ҳама хел техникаҳоро истифода барем ки бачаҳои мо фикрашон кушода шавад, тахаюлоташон дигар хел шавад. мо дар ин солҳои зиёд ҳамроҳи муаллима ҳастем. ягон бор ин кас ба ягон шахсият ягон гапи сахт задагӣ нестанд. ҳамроҳи ҳамаи мо иқа сол боз кор карда истоданд ва баъде ки онҳо боз мушовири ҳамин гимназия шуданашон, боз ҳамроҳи мо наздиктар шуданд ва ба мо маслиҳатчии ҳамин гимназияи мо шуданд. мегӯянд муаллим будан на танҳо касб аст, балки як рисолати муқаддас аст. илова ба омӯзгори варзидаю шинохтаи кишвар будан, гулрӯсатор ва ҳамчун равоншинос ба шогирдон кӯмак мерасонад. мушкилоти онҳоеро ки роҳи дурусти зиндагӣ меҷӯянд ҳал мекунад.
ҳар шогирдро ҳамчун фарзанд эҳсос намуда ба онҳо бо меҳрубонӣ ва фаҳмиш муносибат мекунад. ӯро дар гимназия ҳамкорону шогирдон муаллими қалбҳо ном мебаранд, зеро тавре ки худи онҳо иброз медоранд, муаллима Гулрӯсаторова на танҳо ба мо дарс меомӯзад, балки сабақи зиндагӣ медиҳад. мо ба ӯ рози дил мегӯем, маслиҳат мегирем ва ҳамеша дар бари худ ҳамчун дӯст ва модар эҳсосаш мекунем. ҳамчун равоншинос ман имрӯз дар ҳамин муассисае ки тӯли 7 сол худам роҳбар кор кардам, имрӯз ман ҳамчун равоншинос фаъолият мекунам. дар муассисае ки равоншинос дар онҷа фаъолият мекунад, услуби коргузорӣ ба куллӣ фарқ мекунад. ба кадом хотир? таълиму тарбия имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки бисёр масъулияти баландро талаб мекунад. суҳбатҳои рӯҳию равонӣ гузаронидан, таҳаммулпазир набудани хонандагон, омӯзгорон суҳбати равоншиносия талаб мекунад ки ҳастанд шахсиятҳое ки ба суҳбатҳои равоншинос ниёз доранд. онҳо лозим медонанд ки аз суҳбати равоншинос баҳра гиранд. равоншинос бо фаъолияти роҳбари синф, бо фаъолияти худи синф як алоқаи наздик дошта бошад барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои ногувор. мана ба наздикӣ як 5-6 намуд пурсишномаҳо, анкетаҳои психологӣ омода сохта байни хонандагон тақсим намудем ки кани ба саволҳои ҳамин психологӣ, равоншиносӣ хонандагон фикри худаша озод баён кунад, нависад фикраша. имрӯз қариб таги 1000 чанд нафар хонанда дастрас кардааст, омодаи кор ҳастанд. бояд ҳамин анкетаю пурсишномаҳо ба ҷавоб нависта ба мо дастрас кунанд, то ҳатто мо бо ҳамроҳии роҳбарони синф ба андозае ба ҳамкорию алоқамандӣ фаъолият намуда истодаем ки хонандагоне ки ниёз ба маслиҳатҳои психологӣ доранд ба мо пешниҳод кунед. мо ном ва насаби вай хонандаро махфӣ нигоҳ медорем, фақат бо рақамгузорӣ ки ин чиза фақат мо донем, ки баъзе ҳастанд ҳуҷҷатгузорие ки дар фаъолияти кори психолог аст, инро мо махфӣ нигоҳ медорем. мана бо духтарон суҳбат мекунем, бо волидайнаш суҳбат мекунем. мо бояд вай ба як маслиҳати педагогӣ психологӣ дода тавонему. вай фарз кардем агар ягон нофаҳмиҳо бошад, ба ҳамон нофаҳмиҳо мо равшанӣ андохта тавонем. онҳо маслиҳатҳои ҳам равоншиносӣ, ҳам методӣ, ҳам таълимӣ ба мо медиҳанд, то раванди таълим барои мо осонтар шавад. масалан як лаҳзае буд, хонанда як чанд муддат намеомад ба дарс. ман назди муаллима дар омадам, гуфтам ҳамихе хонандае ҳаст ки як чанд муддат дарса намебиёяд, чӣ кор кунам? баъд гуфтанд аввал шумо маълумотҳо пайдо кунед, маълумот нисбати ҳама хонанда доир ба шароити оилавӣ, бо падару модар ҳам маълумотҳоро ҷамъ кунед, баъдан падару модарро даъват кунеду нисбати ҳамин хонанда доир ба масалан омадани ҳамин хонанда суҳбат кунед. ба ҳамин хелам кардам. ман дидам падару модар хеле серкоранд, имрӯз мебаромадиянд, ба кор мерафтиянд, хонанда ман ба дарс мерафт гуфта мебаромадам, ба дигар ҷо мерафтааст. баъд маълумотҳоро ҷамъоварӣ кардам, ба падару модар суҳбат кардам ки ҳамин хел ҳолат аст, чӣ кор кунем, мо хабар надорем, хонанда ҳар рӯз ба дарс меояд гуфта. боз дар баробари ин падару модарро бо ҳамроҳи хонанда назди муаллима овардам. муаллима бо ҳамун масалан методҳои равоншиносӣ ҳам бо хонанда ҳам бо падару модар суҳбат карданд ва ҳар як хатогия худа фаҳмиданд, қабул карданд ва гуфтанд ки мо аз паям ислоҳ мешавем. агар ҳамин маслиҳатҳо намешуд, ман ҳамчун омӯзгори ҷавон ба фикрам аз пайи ислоҳ ва ҳалли ҳамин масъала баромада наметавонистам. хонандагоне ки душвор тарбия ҳастанд, муаллима ба онҳо суҳбатҳои бисёр диққат ҷалбкунанда мекунанд ва ҳамон кӯдаконро аз роҳи бадашон мегардонанд. муаллима ҳамавақт бо ҳамон таҷрибаи кори худашон ки бо ҳама қадар соли мусобиқаи корияшон доимо дар ҳамин гимназия аз саҳар
то бегоя дар ҳамин ҷо ҳастанд ва чӣ мушкилие мо дорем онҳо барои мо мушкилии моро ҳал мекунанд ва кори моро осон мекунанд. хонандое ҳастанд ки онҳо гап зада наметавонанд, хонандагоне ҳастанд ки худашонро идора карда наметавонанд. мо ба назди ин кас мебарем, баъди аз назди инҳо рафтан кӯдак ором ба дарс хаб мешинад. خیلی که میگوید خانه مشوی به هر چی یابی از خوب به خوبتر شتابی. گرچنده که من زیاده از 50 سالی حیات خودم رو صرف کاری مکتب و معارف کردم، بعضی اندیشه میکنم شاید کم باشد با آن موفقیتی که امروز من به دست آورده باشم. من افتخار میکنم، شکرگزاری میکنم از کسب انتخاب کردم. من در طول فعالیت کاریم که زیاده از 50 سال در ساحه کار میکنم، من 2 مرتبه غالب آزمون دیرکتور سال بودم در پایتخت و همیشه کوشش میکردم که با دیرکتوران جوان کمک کنم. از فعالیت‌هایی که در سابقه کاری من بود با آنها مصلحت دهم و امروز هم من باز کوشش میکنم، باز از ادبیات‌های نوین، از دستورهای متدی استفاده برم خوانم تا که بهر تربیه پیشرفت متخصصان جوان و بهر تربیه شاگردانم حصه‌گزار باشم. واقعا هم نفری که با علم و خرد راهنمای نسل‌ها می‌گردد، در دل و دیده شاگردان و همکاران همچون شخصیت نمونوی نقش می‌گذارد. علوچی معارف جمهوری تاجیکستان گلرو ستار و معلم درجه عالی، غالب آزمون‌های دیرکتور سال 1999 و دیرکتور سال 2011 بوده. همچنین برای خدمت‌های شایان و نظررسش در ساحه علم و معارف کشور با یک قطار افتخارنامه و سپاسنامه‌ها، عنوان و مکافات‌های صاحبی سزاوار گردیده است. در حقیقت برای طاقت کردن، از بالای خود کار کردن، یعنی که استحاله کردن. طاقت فرسایی، تحمل پذیری نه به هر یک شخص داده می شود. میگویند که کسی که تحمل میکند، تحمل پذیر است و به مراد دلش رسیده می تواند. امروز خوشبختانه زیاد شماره شاگردانی که پی کسبی خودشان رفتند، با سختگیری ها، با سرطلبی ها، با اشک های زیاد ریزاندن، لیکن با کسب خودشان قادر شدند. امروز من فعالیت کرده ایستادند. من افتخار میکنم از شماره زیاد شاگردانم که گرچنده که من در دوره راهبری سرطلبی کردیم، پرینسیپ نوکی کردیم، راه نشانده شدیم. به درک نمیگویند که کسب معلمی کسب انسانسازی است. من امروز افتخار میکنم از شاگردانم که شاگردان زیادی من امروز در مؤسسه های کلانترین پایتخت به وظیفه سرور، به وظیفه راهبر کار میکنند. فعالیتشون امروز نظررس است. در اکثریت مکتب‌های پایتخت شاگردان من همچون راهبر فعالیت کرده ایستادند. من از دستاوردهای آنها، از کامیابی‌های آنها افتخار میکنم. در چاره‌بینی‌ها میبینم، زنگ میزنم، احوالپرسی میکنیم، میبینم، افتخار میکنم، فخر میکنم که با زمین همه دشواری‌ها آنها باز به موفقیت‌های نمایان و نظررس نائل شده توانستند. در عموم اگر گیرد این معلمان همه مهرشون، همه محبتشون در همین گیمنازیا موندگی، مکتب همین گیمنازیا خانه دومی آن کس می باشد و در همین جا این کس همراه ما هستند. چی مشکلی شود، چی گپی شود، معلمان برای ما نماینده همه کارها می باشند و مشکل آسان کنی ما می باشند. از نگاه شخصیت با اون بها بدیم اگر نگاه کنیم، همچون شخصیت خاکسار، پاک وجدان و غمخوار نسبت هم آموزگاران، هم ساحه و هم مکتب و معارف می باشند. برای بانوی معرفت پرور گلرو ستار و مفهوم عائله ارزش عالی و مقدس را دارد. او صاحب فرزندان و نبیره‌ها بوده، از خوشحالی و موفقیت نزدیکان و پیوندانش سرافراز گشته، سعادت عائلوی را هم یکی از عامل‌های خوشبختی خویش ارزیابی می‌کند.
در برابر آموزگاری شناخته و پرتجربه بودن در مسئله تربیت فرزندان همچون مادر و بیبی نمونه می باشد. فرزندانش صاحب معلومات عالی بوده در جمعیت علاقه صاحب آبرو و عزت هستند. او در زندگی زنی خاکسار، حلیم و مهربان، به همکاران و همدیاران دوستی صادق و باوفاست. همچون بانوی خانه هم در مهمانداری مناسبت‌های بین همدیگری با اطرافیان نمونه می باشند. بنیاد عائله ما این از معرفت بنیاد یافته است. میگن که شخص تربیتگر خود باید تربیت دیده و معرفتناک باشد. اگر معرفت نباشد، خیرت نباشد، عائله سالم به میان نمی آید. ما محروم پروفسور سرور عائله بودن، خیلی امروز متاسفانه در قید حیات نیستند. اون کس یک عالمی ورزیده بودن. برای در عائله ما کتابخوانی، صحبت‌های معرفتی، فرهنگی بسیار آشیان گذاشته است و تا امروز دوام دارد. ما همیشه بهر حیات سالم، بهر تربیه اصیل فرزندان کوشش میکردیم و تا امروز باز گرچنده که فرزندان امروز عائله دار هستند و هر یکی پی حیات خودش فعالیت دارد، حرکت میکنند، ما پی تربیه نبیرگان، ابیرگان هستیم. کوشش میکنیم که فرزندان ما که امروز خودشان صاحب عقل و صاحب معرفت شدند و پی کسبای انتخاب کرده خودشان روانه هستند، فرزندان آنها نیز پیگیر آنها شوند، صاحب معرفت باشند، صاحب دانش خوب باشند، صاحب اخلاق نکو باشند. پیش از همه آنها خاکسارند. هیچگاه تکبری در معلمه دیده نمی شود. گرچنده که زن هستند، لیکن تمام مشکل هایی که در این سو است با مانند مردانوار از روی حل این مسئله ها می براید و در کدام حالت که نباشد با آموزگار دستی کمک خود را دریغ نمی دارد. این یکی از خصوصیت های فکر میکنم مهمی معلمه می باشد که برای دریغ نداشتن وقت خود، دریغ نداشتن مصلحت های خود به آموزگار، این یکی از پیشروی فکر میکنم ساحه آموزگاری و همچون شخصیت خیلی ضرور است. من همیشه کوشش میکنم که نه اینکه در یک خاندان ما بگذار در تمام خاندان جامعه در کجایی نباشد هر یک تاجیک و تاجیکستانی دارای خلق و رفتار اخلاق نکو باشد. وقتی که در عائله اخلاق نکو می شود، اخلاق نکو از چی آغاز می یابد؟ از مناسبت سرچشمه می گیرد، از رفتار، کردار، شنوخیز، مناسبت، معاشرت، چی در سر دسترخوان، چی در صحبت رفیقان، در کدام لحظه که نباشد خلق و رفتار نیک این مایه اساسی معرفت و مدنیت و فرهنگ عائله داری می شود. عموما همه اشخاصی که امروز در کجای نباشد، خود در داخل تاجیکستان، خود بیرون از تاجیکستان، در عائله هر یک تاجیک و تاجیکستانی و عموما در مجموع در عائله همه شخصیت ها فضای صلح، فضای آرامی، صحبت شیرین، فضای تازه و سالم حکم فرما باشد. مصلحتگری همه می باشند. این دوست و دوگانه هم هستند. باید خیلی میبینی که با همون بچه های هم ششتا این کس دوستی میکنن، با معلمان اون کس که اومدن همه در گرد معلمان جمع میشوند و معلمان با اون همه یک صحبت صمیمانه میکنن. این کس عائله دیومشون همینجا هست. از روزی که راهبر بودن و با من مشاور شدن از گیمناز دل کنده نمیتوانم. آرزوی من تاجیکستان ما آرام و آسایشته باشد. امروز که تاجیکستان ما در عرصه جهانی همچون یک جهانی صلح و معرفت نام برآورده است، زیاد شود همین کامیابی ها، همین زیبایی ها، اینقدر آبادکاری ها، همه این با
راهبری و سروری پیشوای معظم ما صورت میگیرد. هر یک عائله باید تنج و آرام باشد، صاحب معرفت باشد، شکرگزار از نعمت‌های تاجیکستان عزیز ما باشد. واقعا هم آموزگاران با انوار خرد خویش چراغ معرفت جامعه هستند. علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان گلرو ستار و سالهای طولانی در ساحه معارف زحمت کشیده و نسل‌های نو راهنمای حیاتی گردیده است و هنوز هم با نیروی خسته‌ناپذیرش با مهنت صافدلانه و دلسوزی برای آینده کشور خدمت می‌کند. زندگی نامه او نه تنها قصه یک آموزگار بلکه داستانی یک شخصیت روشنفکر و آینده ساز است که مشعل افروز راه مراد و موفقیت های شاگردان بیشمار گردیده و با عالم بای و رنگین معنویاتش صاحب نظری و صاحب معرفتیش در جامعه کنونی مقام شایسته پیدا کرده است.